Umahne iketut suambe ane lokasene di Banjar Tegalasih Desa Batuagung Kecamatan Jembrane kebakaran duga Selasa 5 Oktober. Kejadiannya ento ngai kramane pati kapluk. Saksi Gede Sujana nyeritang sawetara jam 3 sanje ieu ngadek bo angit ane pa lokasi. Saget saksi ningalin ada andos mekupo uli umah Banjarane. Sujana lantas ngideh tulung ajak Banjarane ngematiang apine. Apa buen umah Banjarane ane sedang kebakaran itu kalaina mulai kampung Ketabanan uli hari Senin 4 Oktober. Sujana terpaksa nobrak jalanan ane anu mau sereg. Ben kesepne mobil damkar langsung neket di lokasi. Petugas nepukin yen kobaran apine mesu uli kulkas ane ada di ruang keluarga. Apine lantas nilap nganti kerap bangunane. Kapolsek Kota Jembrane itu Iputu Budi Santike nyelasang disubane nerima laporan ia langsung turun ke lokasi ajak ngideh keterangan uli saksi. Kebakarane tapsire ulian ada konslet listrik di kulkase. Tim Bali Express ngelaporang.